Perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye batazira General Neva akomeje kugaragaza uruhande abogamiyeho ndetse akomeje kugaragaza ko afite gahunda yo kurimbura Abanyamulenge. Ibi ni byatangajwe na Moise Nyarugabo ubwo yarari Goma. Tugiye kwibagezaho rero tunabagezeho ibijyanye n'imirwano ikomeje kuba, aho imirwano ya M23 na FARDC n'abafatanyabikorwa bayo barimo abo Barundi ikomeje mu bice bitandukanye, ndetse Colonel Nanga uyu munsi akaba yamaze gutanga gasopo ku ngabo za FARDC ko mu minsi mike baratangira kuzishushubikana bakayisubiza aho zavuye, nk'uko yabyitangarije imbere y'itangazamakuru ry'igihugu ndetse n'itangazamakuru mpuzamahanga. Twihuse cyane rero muri inkuru yose uko yakabaye, umunyapolitike Moise Nyarugabo yatangaje ko ingabo z'u Burundi zirenga 10,000 zoherejwe mu misozi miremire ya Minembwe n'ibindi bice byegeranye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ko ziri mu mugambi wo gutsemba ubwoko bw'Abanyamulenge watangiye muri 2017. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru i Goma kuri uyu wa mbere Nzeri 2025, Nyarugabo ukomoka mu misozi ya Minembwe yasobanuye ko iyi ntambara yatangijwe n'abamayimayi bo mu bwoko bw'Abafulero, Ababembe n'Abanyendu barahera kuzahagarika ibitero ubwo Abanyamulenge bazaba batakiriho. Moise Nyarugabo yasobanuye ko ubwo mayimayi yateraga Abanyamulenge, leta ya Kongo yareberaga nkaho ntacyo biyibwiye, nayo iza kwinjira mu rugamba ubwo havukaga umutwe wa MRDP twirwaneho uharanira kurinda ubwoko bw'Abanyamulenge. Mu magambo yati barishe barasenye imidugudu igera muri 440, baratwitse abantu barenga 1000, barishwe inka zigera ku 5,000 zaranyazwe bazigurisha mu masoko ya leta, kandi nanone abantu bari batuye muri iriya misozi barahunga, benshi bari mu nkambi z'ibihugu mu Burundi, mu Rwanda, muri Uganda na Kenya, abandi bakwimishwa mu bihugu byo hanze. Muri 2022 leta y'u Burundi n'iya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zagiranye amasezerano y'ubufatanye mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro irimo Red Tabara na Forebu. Moise Nyarugabo yatangaje ko Abanyamulenge batunguwe no kubona Abarundi bahoze babakira nabo bifatanya na leta ya Kongo mu kubarwanya. Yagize ati, iyo leta y'u Burundi twabanye neza, ni leta Abanyamulenge bahungiyeyo irabafata irabakira, n'ubu bariyo nubwo bamwe bapfuye igihe cya Gatumba, hakaba nta ngamba zafashwe, ariko abantu igihe bagize ibibazo muri Uvira no muri iriya misozi bakomeje guhungirayo kandi bagafatwa neza, n'ubu bariyo. Yakomeje agira ati, ubu muri iriya misozi migufi n'imiremire hari batayo hagati ya 12 na 15, kandi hari ingabo z'u Burundi zirenga 10,000. Izo ngabo zirenga 10,000 mwakwibaza ko zagiye gukora iki muri iriya misozi? Baje bitwaje ko baje gushaka Red Tabara abanzi babo, ariko igitangaje nuko Red Tabara igeze muri iriya misozi yifatanyije n'abamayimayi bafatanyije kudusenya. Leta y'u Burundi igezeyo yifatanyije n'abamayimayi babandi bifatanyije n'abanzi babo. Ibyo bintu ntiturabisobanukirwa. Nyarugabo yasobanuye ko ingabo z'u Burundi zarwanyije Red Tabara ihungira mu mashyamba aherereye Imwenga, ariko ko aho kubakurikirayo zahisemo kwifatanya na FDLR, leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, na mayimayi gutera no gusahura Abanyamulenge muri Minembwe n'ahandi. Amagambo yati, navuze ibice zirimo nka za Bijombo, Gahuna, Kagogo, Muyeti, ku Irango, Nyakirango, ku Murambya, mu Gatanga, kuri Gitaka, mu Kanono, mu Mitamba, mu Marimba n'izindi, muri Rurambo, ahantu hitwa Zagasha, Muhe, kugeza na Giteme, Gitoga n'ahandi. Hari ibigo byabo bamaze gucukura indaki, aho barwanira sinzi uwo bategereje kurwana nawe.
yavuze ko imitwe ya Maimai Wazalendo n'ingabo za Kongo zari mu kibaya cya Rusizi no muri teritwari ya Uvira zahawe ibwiriza ryo kujya mu misozi miremire ya Minembwe bisa naho ziri kwitegura kugaba ibitero simusiga kwa Abanyamulenge. Yagize ati ikindi kibigaragaza ubu ngubu za drones zose ziva ikisangani, izindi ziva ibujumbura nizo ziri kurara Minembwe, ziri kurara mu misozi zirasa. Hashize iminsi nk'itatu ine zararashe mu ijoro ryo ku itariki ya 27 na 28 zica abantu b'abasivile. Kuri 29 zarashe imidugudu 3 mu Rugezi, Inyamulenge na Mikenye. Ijoro ry'ejo zaraye Minembwe, ejo zarahiriwe, ejo izindi ziriwe muri Rurambo, ndetse ku mugoroba zirasa ahantu hitwa muri Kalunga. Nyarugabo yasobanuye ko drones zari zigambiriye kurasa abarwanyi ba MRDP zayobye ku mugoroba wo kuwa 31 Kanama 2025 zirasa ku kigo cy'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kalunga, zica abasirikare hagati ya 36 na 48 barimo ofisiye wari ufite ipeti rya majoro wayoboraga batayo. Yasabye ingabo z'u Burundi kuva mu mugambi mubisha wa leta ya Kongo ugamije kurimbura Abanyamulenge, kandi ko niba barwanya Red Tabara bakwiye kwifatanya na MRDP twirwaneho. Ati ariko ndashaka kubwira leta y'u Burundi ko twabanye neza ntacyo dupfa, bareke kwishinga politiki ya Tshisekedi itume bajya kwanduza amateka y'abarundi kubera amaraso y'inzira karengane y'Abanyamulenge. Niba barwanya Red Tabara bayirwanye bafatanyije natwe, ariko badafatanyije na leta ya Kongo, abamayimayi n'intera hamwe mu kwica Abanyamulenge no gusenya igihugu cyabo. Nyarugabo yasabye n'umuryango mpuzamahanga guhagarika umugambi wo kurimbura Abanyamulenge, kandi ko nibakomeza kwirengagizwa bazakomeza kwirwanaho. Yarahiriye ko Abanyamulenge batazemera gushirira kw'icumi. Lieutenant General Masunzu na bagenzi be bararwaye. Nubwo Abanyamulenge baremye umutwe wa twirwaneho kugira ngo ubarindire umutekano, hari bene wabo bahisemo gukomeza gukorana na leta ya Kongo banifatanya nayo muri uyu mugambi. Abo barimo Lieutenant General Pacifique Masunzu uyobora intara ya gisirikare ya 3, Lieutenant General Masunzu n'abandi Banyamulenge barimo Minisitiri ushinzwe iterambere ry'imijyi n'imiturire Alexis Gisaro bumvikana mu itangazamakuru bavuga ko nta bwicanyi bukorerwa bene wabo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, bagatesha agaciro impamvu yo kubaho kwa MRDP twirwaneho. Nyarugabo yagaragaje ko kuba Lieutenant General Masunzu n'abandi Banyamulenge barakomeje gukorana na leta ya Kongo babitewe n'indwara ya Stockholm syndrome ituma umuntu yishimira ubugizi bwa nabi akorerwa. Yagize ati mu magambo magufi, abo ngabo barwaye indwara bita syndrome de Stockholm. Ni indwara ifata ubwonko igatuma umuntu uri mu kaga yishimira iby'umwicanyi ari kumukorera. Iyi ndwara niyo barwaye. Yasobanuye ko nubwo abarimo Minisitiri Gisaro na Lieutenant General Masunzu bahakana ubwicanyi bukorerwa Abanyamulenge, nabo babizi ko bene wabo benshi bahunze ibice bari bateye muri Kivu y'Amajyepfo biturutse ku bitero bya Mayimayi, ingabo za leta n'indi mitwe. Mu magambo yati muzababaze ko izi Sukhoi na drones iyo zigiye mu Minembwe, iyo ziteye muri ya midugudu, ntabwo zitoranya abo tuvugana ngo zisige abo tuvukana ngo isige abo bavukana. Abo zica nabo tuvukana nabo bavukana. Mu bapfa buri munsi dushyingura harimo abo tuvukana nabo bavukana. Nyarugabo yasabye bene wabo b'Abanyamulenge bari gukorana na leta ya Kongo ko babyuka bakava ibuzimu bagasubira ibuntu, abamenyesha ko uzagira nabi abatuye muri Kivu y'Amajyepfo nabo atazabareka niyo baba bari Kinshasa. Amagambo yati niba badashobora kuvuga ibindi kuvuga kubera umutekano wabo nabumva, ariko bicecekere, ariko bareke kuvuga ibitavuga kuko umunsi umwe bazabibazwa kandi bazakorwa n'isoni.
bazajya babura aho bareba kuko aya magambo n'ay'ukuri. Ngira ngo rero murabyumvira neza ibyatangajwe na Moise Nyarugabo. Moise Nyarugabo nawe akaba ari umwe mu bantu bakomeye cyane mu bwoko bw'Abanyamulenge, ndetse akaba yarakoranye na leta y'Kinshasa nk'uko twakomeje kugenda tubibagezaho, ariko yahisemo neza kurwanira ku bwoko butashira. Ni Pilot News TV, mukomeze mane nanjye, ndabakunda cyane.